Ngeflip kalau yang ha ba tam ini sa le bagi suatu hari ke business ma ba teng kisah di berjuangnya kisah set kala haka ba simlon te very good baga yak ke jimbatai ba sampai company sa hangga de flip tengara akad dia di berjuangnya mungkin ya wan ba di flip nang ba away ban promote yang aku ini kami orang dengan suatu kuno ba teng bisa set di bank di business masih kebu ya kan ya business yang berjuang di sini. Oh, very cute, very yang ada covering background music, everything. Nggak continue di bawah, makin jawan promote dengan film apa banyak dengan sesuatu dengan story jangka boy nantaban khot di perlok joki banyawan bagi apa penting makanya khatam kan ya perlok mereka India apa dengan di beberapa India bisa ya nak khatam susah first time kalau habis screen nama apa sampai ya haki mobile no isu ada isu di mata ini juga sejak di role bakambia karena ini yang sabda itu. Man pekin ke film nak sisang nomor ba kalong head nak kiway pat ki film man pek. Siapa hi untuk haki YouTube pat habis screen tu pat pek ini the first time na pa big screen. Nala pek tegala ibiang bah nomor balai nala ngasih ke film haki big screen up TV te ka lalong kum juhi kum itu ki film haki way pat ki teater kan. Ya kum siki investor nga sotenat bi biang ga performance hi but baro hi tu ki team ki akham tu ki stars baro tu ki long the performance ki dan haka character jong ki hi kum ka film story line kum tu hi dan ka character hi aku tu ka jengker pa jangai ki ba ka long bangin one ban pe ki film ban kirsan ki khon ki jongi ki khon khasi jongi kham tam ki ba mi chakmat kum ne kham ka jeng le ran bat ni ro kum ki pangin I mean see me ki ngin kin tie ki ngin pan lại cái cảnh bạn ai chính cái san lang cảnh bạn kinh lang yai yang sắp kinh này kêu sắp rang kinh này tây sĩ tom kinh này tây mình nạp ruộng jo kau biar mana dong no di itu na bagi seluruh orang mana le itu banyak di nak kalian juga di request ki baik bagi nyawan ajak san lang ini film no gamjuk hamun pe kan ini revi ak ikun juga nak tahu kawan galingo kendit binang ban perform kum tu bo ban kumplak ban mudur mo akan tu pai ti bakin nang mi su kan ki kon samla jong ni mo ban ya hitlong kinya kum ni kan